ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବଡ଼ି ଚୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ତେଲ ପକାଇ ନେଲି ତାପରେ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି ବଡ଼ି ଭଲରେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ନା ବଡ଼ି ଚୁରା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବେଶୀ ତ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲରେ ବଡ଼ି ଭାଜି ନେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର गोटे सब्सक्राइब गोटे लाइक गोटे कमेंट रे हमको बहुत मोटिवेशन मिले वीडियो करने को देखते ये बड़ी ग्राइंडिंग करनेली आपड़ चाहिए एमती शिଳରେ चूरी पारे मु बड़ी ग्राइंडिंग कर रखिली मो झी आसी सांगे सांगे नहीं पलैला ये कंचा लंका पियाज लुण देकी भलरे चकटिवा जो थी कि स्वादटा बहुत भलरे माने जना पड़ो देखते ये मो झी जेहेतु खाइब मुझे लंका मिसौ ना लंका अलग सेमती रही आपण लंकाटा भलरे दलीदेवे जहाँफल कि स्वाद भल लगे देखो आम बड़ी चूरा रेडी हो गला।